Deputy CEM ke KHDC berkemiru ya ketenan ileka ba PNC mulaong ba ke executive committee jong ke council ka manjur ya ke jingai jingmut pat ke jing terwa jong ke delimitation committee ha ke bayade bat ke jingdon kam ban PIA constituency ya ke neul apentip ha baya kren bat kilat patai kubor hadien jong ke jingalang ke isi ke council ha ke sengi baar ulong ba ke jude ke kamram bade ban wanra shwa po ke isi ha bayade ber ke kaipot ne report jong ke delimitation committee Shua ban wanra ha ke ying dorba thawan ke KHDC panyo ya ke jimanjo badulai thuru ba ha kene ke isi la ya krenru halor ki amendment rules kenang ban la ban pelong aino ban yo ke jimanjo na ulat ke jela idang shuai ke ya executive committee ke jui ka phang ka bangi kha ya kren ke de ha jiri bagani ka report jong ka division committee nomor ba gadi ka kamram jung ke isi ban ya keren shua haga isi shua bangin place apoka house bar kabas nutran kalong ba kana kaleng ka isi ngilalong yunan mostly ya ka nega report jongka gimjungti ngin place haka house be bagi place tangi ka report ru in place lang ru ya ka amendment rules knang ba kan long ain bat ba nyo ban penlong ika election daga katkum kadika jing ajing mut jongka division committee dan ngeleng isi ada raim tan bangin place ika report berkum juru ika amendment rules asya ya poka house song ya haga government but governor tigala bandiga last session ne kala bandiga session ke bangin yo biang session maka siong haka main jongka government baru gubernur